Nigeze nkundana na Ange Kagame Kitoko byagenze gute? Unamazina twabye ni Patrick bibarwa bivuga ko yavukiye mu gihugu cya Kongo ku 12 z'ukwezi kwa 9 mu 1985. Byumvikane ko afite imyaka 40 n'umunyafrika nkatwe twese. Biri umunani bwatanye kuririmba nk'umanzi ku giti kiwe ndetse ajoshira indirimbo zageze kungwa zirimo ikiragi. Bivuga yuko indirimbo ikiragi umukobwa aje kuba igaragaramo w'ubwiza w'uburanga ari no baje kuba babyarana umwana w'umukobwa Kitoko afite ugeze mu myaka 13 korobo ngobo 2010 nibwo ushiranze album yiwe ya mbere ayita Ifaranga 2012 yaje kuba aririmba mu isabukuru y'amavuko y'umukobwa wa His Excellency President Paul Kagame Ange Kagame ndetse iki gihe nibwo batanye kuvuga yuko Kitoko yaba ari mu rukundo n'umukobwa wa His Excellency President Paul Kagame Ange Kagame. Mu kiganiro n'itangaza makuru Kitoko nyuma yuko ageze mu Rwanda muri iminsi yaje kuba hakana aya makuru ndetse avuga yuko byari bihuha byigendera kubera ko n'ubundi bagiye bamushingira abakobwa bagiye batandukanye. Twigarukira nyuma gato ya 2013 Kitoko aje kuba atumirwa mu iserukira muco ry'umuco nyarwanda ryabereye mu gihugu cya Denmark. Gusa si iki gihugu gusa ahubwo yaririmbye no mu bihugu bigiye bitandukanye birimo America, France ndetse na Belgium. Ya mu Kitoko yatwaye ibembo bigiye bitandukanye muri Salax Award, bimwe mu bembo byagiye bitangwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse binakomeye nk'umuhanzi mwiza mu njyana ya Afro beat. Yashize indirimbo zagiye zikundwa zirimo Ifaranga, Agatege, Kigali, Ndagukunda, Urankunda ni Danje, Umugisha, Wenema, Mama ndetse n'izindi ndirimbo yagiye ashyira hanze. Bamwita Kitoko bibarwa. Gira muri comment umbwira indirimbo yiwe wakunze muri iminsi. Afite itaramo kizabere naha i Kigali ndetse azahoreramo ano muhanzi ukomeye cyane kuva Nigeria bamwita Davido. Mubwira ngo niba utarakanda follow ku rubuga rwacu rwa Instagram rwa TV urimo uracikanwa, jyayo ukande follow hanyuma twitwibanira umunsi ko wundi. Kitoko anyitahoza.